Kwethrowere mawuok e Uganda ma pidho jamni e counties kaka Isiolo kod Laikipia obago nyasi moyiedhi mar nyayo kwe kendo jiwo dimbruok e kind ogendni. Ojendego koni gitimo mano mar jiwo kwe motenore ne yiero mabiro higa manyien ka mano mar yawo it oganda ewi ber mar kwe. Romono kelo kanyakla rowere mawuok e dhoudi mag Masai, Samburu, Turkana, Somali kod Meru maduto rochruok mag arita mapek bedoga mapek kaluwore kod kuo mag jamni mabende chwe kelo nek. Nyasi no tele kod DCC ma Isiolo Bernard Okwiri omedo ni piny owacho chano medo siro okenge mokaw kod rowere mag dhoudigo kanyakla kendo siro dongruok e kindgi. Na tumekuja kuona kwamba kutumia njia ya usanii inasaidia pia majamii mengine. Kama mimi tangu niko mdogo mpaka saizi nasikia jamii yangu anapigania mifugo na ardhi. Lakini leo hii nimekuja nimekaa na mandugu zangu hapa, tumeweza kuongea 2-3, nikaona tunaweza tumia kipaji zetu iweze kusaidia vijana wengine kwa kijiji waweze kupata mapato kidogo. Na wakipata mapato kidogo serikali inaweza tulia iweze kufanya maendeleo. Kwa sababu vijana sasa wako busy, wanafanya vitu zingine, wanasaidia familia zao na wanajisaidia wao kimaisha. Tunasema asante kwa amani na tunashukuru wasanii wetu kwa kuleta amani. Ile mbio ilikuwa usiku, kila usiku hapa Buri East, Mkogodo, sijui Tenge, sijui wapi imetulia. Nina furaha sana katika kwa waandalizi wa hiki kikao ambao walifikiria wakaona kwamba ni muhimu kukuja kuongea mambo ya amani. Sasa sisi tunasema asante. Asante kwa kijana yetu, anatoa amani, hata sisi napenda hiyo. Napenda kabisa.